Dobro večer. Moram da priznam da mi se stvarno sviđa kod vas u Makedoniji. Domaćini su vrlo gostoljubivi, sreo sam mnoge fine ljude, prijatne i stvarno se osjećam baš onako kao svoj na svome. Danas sam malo pažljivije prošao i kroz vaš pazar, tamo kroz pijacu, kupio neke dobre plodove koje ne može tako lako da se nađe na drugim mestima, tako zrelo, slatko, voće samo kod vas ima, čini mi se. Tako da, lepo je ovdje u Makedoniji. I nekako ponekad kad me pozovu da dođe u Makedoniju, ja se setim da je apostol Pavle jedan puta dobio poziv, dođi u Makedoniju i pomozi nam. A ja sam isto Pavle, tako kad me pozovu, ja moram da se odazovem, da ne bi bio gori od onog drugog Pavla. Tako da evo, lepo mi je kod vas u Makedoniji i radujem se što možemo ponovo da proučavamo jednu važnu temu iz Svetog pisma. Dakle, mi smo sinoć govorili o tome da je sve bilo savršeno kada je Bog to stvorio, da nije bilo zla, da nije bilo patnje i da su odnosi bili apsolutno savršeni. Odnos između čoveka i Boga je bio savršen, odnos između čoveka i čoveka je bio savršen, tako da nije bilo zla, nije bilo patnje, nije bilo smrti. I prvi celi dan koji je čovjek proveo zajedno sa Bogom. Kao što je to rekao ovaj teolog, sinoć smo ga citirali, Božji cilj kroz istoriju je stvaranje sveobuhvatne, otvorene zajednice voljenih bića, gdje je Bog prvi održavalac i prvi najslavniji stanovnik. Dakle, Bog je stvorio dobre odnose, dobru zajednicu i onda dolazi kraj 6. dana, kada je čovjek stvoren. I onda se postavlja pitanje kako će čovjek provesti prvi celi dan. Prvi celi dan Bog mu kaže, hajde Adame da provedemo taj dan zajedno. Tu je i Eva, tu i Adam i oni provode svoj dan zajedno sa Bogom. I ta zajednica ih ispunjava. Zamislite vi kako se mi lepo osjećamo kada smo u prisutnosti nekog stvarno dobrog čoveka koji je plemenit, kojeg volimo, kojeg cenimo. Jel vam ulepša dan kad s nekim provedete onako sat vremena koji je stvarno divan čovek, pun ljubavi? Jel da cijeli dan bude lepši? A sad zamislite kako se Adam osjećao kada je proveo jedan cijeli dan, ne sa dobrim čovekom, nego sa samim Bogom. Pa nije mogao da se ne osjeća presrećan, ispunjen, radostan. On je bio u Božjoj prisutnosti. To je nešto najlepše što čovjek može da živi. Cijeli dan u Božjoj prisutnosti. I to je bio prvi dan koji je Adam proveo cijeli, a to je bio 7. dan. Tako da znači smisao 7. dana, dana od odmora, to je biblijska subota, jeste vrhunac svega što je Bog za čovjeka stvorio, a to je dan za zajednicu sa njim. Zato 7. dan nije čisto da mi sedimo kod kuće, izležavamo se i odmaramo, nego 7. dan je za odnos, za građenje kvalitetnog odnosa sa Bogom i za bolji odnos sa drugim ljudima. Tako da znači, na početku sve je bilo idealno. Odnosi između ljudi, odnosi između čovjeka i Boga, sve je funkcionisalo kako je to Bog zamislio. Ali, nažalost, nije ostalo tako. Ako jednu stvar ne treba dokazivati, onda jeste da ova naša lepa, plava planeta, koja je iz svemira jako lepa, nažalost, je pala u duboko zlo. I vi pogledajte gdje god hoćete, otvorite na bilo kom delu sveta novine dnevne, naći ćete crnu hroniku, naći ćete slučajeve kakav sam ja nedavno čuo, gdje je majka imala nekih psihičkih problema koji su se povremeno pojavljivali. Majka je došla i svog sina koji je bio pripadnik specijalnih jedinica tamo u Bosni, mladić u najboljim godinama, 20 i par godina, njegovim službenim pištoljem ubila jednog sina, posle ubila drugog sina. Mi živimo na planeti koja je ispunjena zlom. Mi gledamo stalno ljude
kako su teško bolesni, ljude kako planiraju ratove, majke koje su ucveljene, žene koje su tužne jer ih je muž izneverio. Mi živimo tamo gdje postoje mnoge zarazne bolesti i nikada nismo bezbedni. Postoje mnogi zli ljudi koji će oružje iskoristiti ne da zaštite i odbrane, nego da napadnu i oduzmu život. Mi živimo na planeti gdje deca umiru od gladi. Živimo također na planeti gdje se koristi teško naoružanje i mnogo toga nije kako bismo želili na ovoj planeti. I život se prije ili kasnije završava. Neko je rekao da stopa smrtnosti na planeti Zemlji je 100%. Svi ljudi umiru. I to je ono sa čime se mi suočavamo kao sa neizbježnom činjenicom. Mi se pitamo odakle je to zlo? Koje je poreklo tog strašnog zla sa kojim se mi suočavamo na ovoj planeti? Isus je jedanput ispričao jednu priču i rekao kako je izašao sejač da seje seme. I onda on priča i kaže, koji seje seme dobro, ono je sin čovečiji. Znači, Isus je taj koji seje ono što je dobro. Dobro. A njima je svet, ovaj naš svet. A dobro seme sinovi su carstva, a kukolj sinovi su zla. I sad kaže, a neprijatelj koji ga je posejao jeste đavo. Isus kaže, ono zlo što se desi na ovom svijetu, ono negativno što dođe do toga, u stvari uzročnik toga jeste Sotona, odnosno đavo. Ko je u stvari prvi začetnik zla u celom svemiru? Kada se pojavila prva pobuna protiv Boga? Da li je Bog na neki način prouzrokovao tu pobunu, nečim što je on uradio, ili kako se to desilo? Ako je Bog stvarao samo dobro, odakle zlo? Isus kaže, đavo seje zlo. Ko je đavo? U Jezekilju se govori tipološki o caru Tirskom, koji je u stvari slika, vidjet ćemo uskoro, samog Lucifera, Sotone. Ovako veli Gospod, ti si pečat savršenstva, pun si mudrosti i sasvim si lep. Ti si bio heruvim, ovdje sada imamo jedan rang, visoki rang anđela, heruvimi, serafimi. Heruvimi su bili zaklanjači koji su stajali pored Boga i njegovu ogromnu slavu su delimično zaklanjali od drugih stvorenja. Znači, on je bio heruvim, pomazan da zaklanjaš. Zaklanja Božju slavu. I ja te postavih, ti beše na svetoj gori Božoj, hođeše posle kamenja ognjenoga. I sad kaže tekst. Kažu, a zašto je Bog stvorio đavo? Bog nije stvorio đavo. Bog je stvorio jedno savršeno biće u savršenom svemiru. I tekst kaže, savršen beše na putovima svojim od dana kad se rodi, originalni tekst koristi reč bara, od dana kada si stvoren, on je bio stvoren, nije bio rođen, anđeli se ne rađaju kao ljudi, dokle se ne nađe bezakonje na tebi. Od onog dana kada je Bog stvorio, on je bio bezgrešan, savršen, dok se jedan puta nije pojavilo zlo u njemu. Evo, ovo je umetnički prikaz Lucifera, što je u prevodu svetlonoša, tamo negdje među Božjim anđelima, blizu Božjeg prestola, i nešto se u njemu dešava. Njegov izraz lica kao da pokazuje da je nešto poremećeno. Šta se desilo? A govorio se srcu svom, izaći ću na nebo više zvezda Božjih, podignuću prestol svoj. On želi svoj prestol i želi da bude iznad Božjih zvezda. Svešće na gori zbornoj, na strani severnoj je Božji prestol u Bibliji. I sad pazite, izaći ću u visine, nad oblake, izjednačit ću se s višnjim. Mi smo jučer govorili da osnovna razlika između Boga i ljudi jeste što je Bog stvoritelj, darodavac života, a ljudi su samo stvorenja. Njima je Bog podario život.
Odjedanput je jedno stvorenje koje je bilo predivno, koje je bilo vrlo napredno, želi da bude kao Bog. Bog je tu, on je stvorenje, on ne može da stvara, on nema osobine Boga, on nije po svojoj prirodi večan, on nije svemoguć. Ali on je poželio da se on podigne i da bude jednak Bogu. Da je ikada uspio da bude jednak Bogu, što bi bio sljedeći korak? Sljedeći korak bi bio da zbaci Boga s prestola i da on bude Bog. A sa svojim karakterom, kakav je pokazao, on ne bi bio Bog, nego bi bio tiranin. I Bog ne može da dopusti bilo kome drugome da bude vladar svemira. Ali on je to pokušao. I to je prouzrokovalo problem. Bog naravno da nije bilo čime prouzrokovao to. Mi ne možemo objasniti zlo. Zlo se pojavilo u njegovom srcu, zavist se pojavila, on je poželio da bude Bog broj 2. Što je nemoguće za bilo koje stvorenje. I znate šta ću vam još reći? Dobro je što nijedno stvorenje ne može da bude Bog. Bog je savršena ljubav, Bog je savršeno pravedan, Bog je savršeno dobar i u njega možemo da imamo poverenja. Kad bi bilo ko drugi mogao da zauzme Božje mjesto, nastala bi katastrofa u svemiru. Jer niko drugi ne može da nosi svemir i da bude pravedan. Dakle, Božji plan se pokvario. Prvo se Sotona pobunio i onda sada ćemo da bolje razumijemo izveštaj iz prve Mojsijeve kada znamo ko je uzročnik, jedan od anđela, koji se nije pobunio sam, nego je zaveo, kaže Biblija, trećinu i anđela drugih da se pobune protiv Boga. I sad imamo ovaj izveštaj u prvoj Mojsijevoj 3. glavi koji govori šta je to krenulo naopako što je skvarilo istoriju čovečanstva. Tekst kaže: zapreti Gospod Bog čovjeku govoreći, jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu, ali iz drveta od znanja dobra i zla s njega ne jedi, jer u koji dan okusiš s njega umrećeš. Vidite, neko je postavio pitanje, a zašto je uopšte bilo potrebno da postoji neko drvo poznanja dobra i zla, zašto je Bog uopšte postavio bilo kakvu vrstu testa. Ali vidite, kada bismo mi našu decu vaspitavali u jednoj savršenoj sredini, kada bi imali sve igračke koje požele, kada bi sve bilo po njihovom, to za njih ne bi bilo dobro. Mora uvijek da se može odlučiti, napraviti izbor. Bog nikada nije oduzeo pravo izbora svakom svom stvorenju. On je dao sve što duša može poželiti prvim ljudima, ali na neki način im je omogućio da ako ne žele da mu budu odani i verni, da mogu da izaberu nešto drugo. U svakom slučaju, Bog je kroz to što im je zabranio da jedu sa tog drveta, rekao sljedeće. Kada budeš gladan, možeš jesti sa svakog drveta u vrtu, ali ukoliko uzmeš voće sa tog jednog drveta, onda ćeš mi time nešto saopštiti. Tada ćeš mi reći da ne jedeš zbog toga što si gladan, već da u tvom životu više ja nisam na prvom mjestu. Naš odnos će se tada poremetiti i zbog toga ćeš umreti. Drugim rečima, Bog kaže, nije bitna ta voćka. Bog je mogao da stvori još milion takvih voćki bez problema u jednoj sekundi i njemu voće kao voće nije uopšte bilo bitno. Ono što je bilo bitno jeste da li on ima odnos poverenja, da li njegova stvorenja njemu veruju i da li može on njima da veruje. Zato je na neki način im dao pravo izbora kroz to drvo. I sad dolazi taj tužni izveštaj, šta se desilo, ali zmija beše lukava mimo sve zverje poljsko, koje stvori Gospod Bog, pa reče ženi, je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu? Ova zmija, očigledno, je sam Lucifer koji se pobunio već protiv Boga i koji sada traži neke saveznike u toj svojoj pobuni protiv Boga.
Zmija je lukava, ona se raspituje, ona stvara sumnju, da li je to tako, da li je Bog rekao, i onako sije polako semeno poverenja. On kaže, pa ja ne vidim razliku u drveću, svo drveće isto, zašto vi ne biste smjeli jesti od ovog drveta? Čini mi se da Bog ne želi da vi uživate u životu. Znate, i danas ima jako mnogo ljudi koji misle ako budu slijedili Boga, onda neka uživanja, neke lepe stvari će biti uskraćene. Kao da je Bog, znate, loš Bog, pa on nam neće dati ono što bi bilo dobro za nas. A Bog u stvari sve što je dobro nam daje. Ali kaže, nemoj ono tamo jer nije dobro za tebe. Znači, Bog želi da uživamo u svemu što je dobro i nikada nam ne uskraćuje ono što je stvarno dobro za nas. On vas ograničava, sve vam daje, a jedno ne daje, ja to ne razumijem. Znači, polako sumnja u Božju dobrotu, u Božju dobronamjernost, u Božju pravednost, pokušava se na to sve da ulije u zmije. Kao da hoće kaže, Bog nije tvoj prijatelj. Bog je tebi nešto zabranio, a bilo bi jako dobro kad bi ti to, evo, imala. On prosto nije na tvojoj strani. Ja ti se divim, kako ti možeš s takvim Bogom? Pa čak ti je rekao da ćete umreti. Pa on nije baš jako fin Bog. Bolje bi ti bilo da se ti okreneš protiv toga Boga i da izbegneš sve to što on hoće da ti nametne. Dakle, zmija je lukava, prepredena, i on sad kaže, je li istina, da li stvarno vi ne smete, pa bilo bi jako lepo. Boga ne volite plod? Pa nije prelep, sočan, sladak. Ja sam na ovom drvetu. Ja ću da probam taj plod. Super je, što ti ne bi? Žena kaže zmiji, mi jedemo roda sa svakog drveta u vrtu, samo roda sa onog drveta u sred vrta, kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte u njega da ne umrete. Kada ste primetili šta je cilj ovog kušača Sotona? Nije mu toliko cilj da ona na prvom mjestu uzme odmah plod. Nije rekao, hajde uzmi ovaj plod. Ne. Zmija vrlo lukava. Počinje da ga stvara sumnju u Božju dobrotu. U Božju dobronamjernost. I onda, znači, on hoće da ju navede da stvori nepoverenje prema Bogu, a Eva brani Boga i kaže, pa možemo mi da jedemo sa svakog drveta, sve je to u redu, ali eto, s ovog Bog je rekao da ne jedemo i da ga ne diramo. Usput rečeno, Bog nije rekao da ne diraju, ona dodaje nešto, ona iskrivljuje ono što je Bog rekao. Bog nije rekao ne smijete dotaknuti, nego rekao nemojte jesti. I sada dolazi jedan jako opasan stih koji je đavo rekao. Nećete vi umreti. Nego zna Bog da će vam se u onaj dan, kad okusite snijega, otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro, šta je zlo. Prvo je stvarala sumnju u Evi, a onda direktna laž. Prvi puta onako nije otvorena laž, nego kao pitanje, sad je direktna laž. Bog je rekao umrećete, šta kaže Sotona? Nećete umreti. To je prva direktna laž u Bibliji. O tome ćemo reći nešto malo kasnije, ali samo da vam kažem da je to morao Sotona da kaže. Šta mislite, šta bi se desilo da je Sotona u tom trenutku rekao istinu? Da je rekao, pa dobro, da, moram da priznam da ćete da umrete, ali ipak, nema veze, znaš šta, ovaj plod je jako fin, sladak je, pojedi ti njega, nema veze što ćeš posle da umreš. Jer bi pojela Eva? Teško. Svata ona šta je to, morala bi da umre. Ali đavo je morao da joj kaže da neće da umre, da uzme strah od smrti, da ju slaže i onda naravno Eva je, kad je to prihvatila i da padne. Dakle, zmija Evu ubeđuje, uverava,
Čudim ti se, evo, što Boga smatraš svojim prijateljem kad nije na tvojoj strani. I tako postepeno ona nju ubeđuje u laž. Ona kaže, njoj prosto, vi ćete postati kao bogovi, dođete na viši oblik. I danas postoje ljudi koji vam kažu, dođete na viši oblik postojanja ako ispitujete neko zabranjeno znanje. Čuli ste možda za gnosticizam. Oni su se bavili, pogotovo u 2. i 3. veku posle Hrista, sa nekim zabranjenim znanjima koja nisu dostupna drugim običnim smrtnicima i na taj način oni su smatrali da dolaze na viši oblik egzistencije, a u isto vrijeme su pobijali biblijski zapis. Kada čovjek pokušava da zna više nego što je Bog otkrio, onda obično ode u znanje koje mu daje Sotona. I puno ima misticizma i okultizma u gnosticizmu. Uglavnom, čim je zmija ubedila Evu da Bog nije na njenoj strani, da Bog joj ne želi dobro, da joj Bog uskraćuje što je za nju pozitivno, stvara se klima da se Eva odvoji od Boga i da se pobuni protiv njega. Nešto da kažemo u vezi ove prve laži koje je Sotona rekao. Sotona je rekao, nećete vi umreti. Ta laž se ponavljala kroz sve paganske civilizacije. Da li ste otišli u egipatsku civilizaciju, da li ste otišli u sumersku civilizaciju, da li ste otišli u vavilonsku civilizaciju, Medopersija, Grčka, Rim, svi su ponavljali Sotoninu laž. Nećete vi umreti. Vi ćete u nekom drugom obliku nastaviti da živite. Zašto je to svaka lažna religija morala da tako priča? Pa ljudi bi rekli, šta će mi takva religija koja nema rešenja za problem smrti? I onda su svi lagali zajedno sa Sotonom, kad umreš ti ne umireš. Prelaziš samo u drugi oblik postojanja, ali nećeš ti da umreš, ti ćeš dalje da živiš. Do duše, da vidimo mi da se telo raspada, to se izgleda jako strašno, znači mrtvac postaje gomila kostiju, šta ćemo onda smislimo? Dobro, smislit ćemo ovako. Ne živiš ti ovako u telu, pošto vidimo se telo raspada, ali živi tvoja duša. I čim ti umreš, nisi umro, odmah duša ode i nastavlja da živi. Da li je to biblijski koncept? Da pogledamo. Po Bibliji nekoliko tačaka. Prvo, mrtvi ne znaju ništa kada umru. Jer živi znaju da će umrijeti, a mrtvi prelaze na viši oblik postojanja i imaju mnogo veće znanje nego živi. Jer to piše u Bibliji? Ne piše to. Ne piše da mrtvi znaju više, da su na višem obliku postojanja, nego tekst kaže, a mrtvi ne znaju ništa. To je biblijska istina. Mrtvi umiru. Smrt nije život u nekom drugom obliku, smrt je smrt, a to je odsustvo života. Dakle, mrtvi ne znaju ništa. To je prva izjava Biblije o stanju čovjeka kad umre. Druga izjava, njihova osjećanja nestaju. I ljubavi njihove, i mržnje njihove, i zavisti njihove nestale. Da li bi pravednici, ako bi odmah nakon smrti išli na nebo, da li bi oni volili Boga? Da li bi imali osjećanje ljubavi prema Bogu? Pa naravno, ako su u Božoj prisutnosti, gledaju Boga, njegovo lice, volili bi Boga. Šta bi drugo radili na nebu? Ali tekst kaže, kad se umre, ljubavi nema. Nema ni mržnje. Nema nikakvih osjećanja. Čovjek je mrtav, pa je mrtav. Sljedeće, njihove intelektualne i kognitivne aktivnosti prestaju. Sve što ti dođe na ruku da činiš, čini po mogućnosti svojoj, jer nema rada, ni mišljenja, čak i naš mozak prestaje da radi, nema razmišljanja, ni znanja, ni mudrosti u grobu u koji ideš. Jedan put kad umreš, ti ne znaš ništa, mrtav si. Ne znaju ništa onima koje su volili. Ako li sinovi njegovi budu u časti, on ne zna. Ako li u sramoti, on se ne brine. Znači, čovjek koji je umro, da li su njegova deca predsjednici države, ili su prosjaci, ili su u zatvoru, čovjek je mrtav i ne zna ništa o njima. U psalmima tekst kaže, ne proslavljaju Boga jer se nalaze na mjestu na kojem se ćuti, muči.
Nećete mrtvi hvaliti Gospodine, niti oni koji siđu onamo gde se muči ili ćuti. Dobro. Jedan od ljudi za koje je Bog rekao, premda je sagrešio jedan puta duboko, ali je Bog rekao, to je čovjek po mom srcu, uvijek ga je uzimao kao primjer i on je bio predslika Mesije, je David. Ali čujte šta kaže apostol Petar. Ljudi braćo, neka je slobodno kazati vam upravo za starešinu Davida da i umre, i ukupan bi, i grob je njegov među nama do ovoga dana. Jer David ne iziđe na nebesa, nego sam govori, reče Gospod, Gospodu mojemu, sedi me iz desne strane. Dakle, Petar kaže, David je mrtav, grob je njegov, evo tu, nedaleko odavde, i on nije izašao na nebo. On nije gore na nebo. On je mrtav. Koja je usput rečeno hrišćanska nada? Kada mi dobijamo život? Ponovno, kad umremo. Hrišćanska nada je vaskrsenje. Zato je poznati hrišćanski rani pisac Jovan Zlatousti rekao, ako sretnete hrišćani koji vam kažu da idete na nebo odmah nakon što umrete, ne vjerujte im da su hrišćani. On je vjerovao u vaskrsenje. Kada Isus Hristos dođe, on onda diže ljude iz grobova. Zamislite li vi koja bi to logika bila kada bi duše odmah nakon smrti išle na nebo? I sad tamo neko je proveo 1000 godina na nebu, jer je umro pre 1000 godina, pre drugog Hristovog dolaska, i onda Isus kaže, oni su već tamo, raduju se s Isusom, divno im je u raju, a on Isus kaže, ajde sad vi svi nazad malo u grob, pa ću ja da vas ponovo vaskrsnem, pa ćete opet da nastavite da budete samo na nebu. Jer tu ima neke logike. Ne. Prilikom vaskrsenja svi ustaju iz grobova i idu sa Gospodom Isusom Hristom na nebo. Ali tada, neki kažu, pa znači morate toliko da čekaju. Da vas pitam, ako ništa ne znate, da li vi čekate? Pa za vas se svejedno da li ste bili mrtvi 1 minut ili 3000 godina. To je za vas, evo ovako, kao jedan tren. Tako da to nije čekanje. Dobro. Tekst nastavlja i kaže, jer neće grob tebe slaviti, nećete smrt hvaliti i koji siđu u grob, ne nadaju se tvojoj istini. Kad smo u grobu, ne možemo da hvalimo Boga. Živi, oni će te slaviti kao ja danas, Otac će svima javljati istinu tvoju. 6. Nemaju nikakvog dodira sa ovim svetom, niti mogu ostvariti neki uticaj na njega. Znači, mrtvi nemaju uticaj na ono što se danas dešava na ovoj planeti. Zato je Bog zabranio striktno komunikaciju sa mrtvima, jer to nisu mrtvi, nego su demoni. Tekst kaže u Propovedniku 9.6, i više nemaju udela ni u čemu što biva pod suncem. Znači, nemaju učešća u ničem što se dešava na licu planete Zemlje. Ali, mi smo rekli da Sotona i njegovi demoni su se pobunili protiv Boga i da su prevarili, znači Soton je prevario 1/3 anđela i oni su zbačeni na ovu planetu. I kad neko ima iskustvo sa mrtvima, on nema iskustva sa mrtvima. On ima iskustvo sa demonima koji uzimaju oblik mrtvaca. I ja sam jučer pričao s jednom gospođom koja nije mogla da večeras da dođe, koja mi je rekla da je vidjela svog mrtvog muža, koji je se ukazao, čak je s njim razgovarala. Žena je intelektualka, vrlo je pametna, bistra je, nije imala problema sa priviđanjem. Istu scenu je vidjela i njena kćerka u istom trenutku. I postoje ljudi koji su takve stvari doživjeli. Postoje ljudi na spiritističkim seansama koji prizivaju mrtve, što je Bog strogo zabranio. I takve stvari se moramo čuvati. Želim da vam za pouku u vezi ovoga ispričam jednu priču, jer čini mi se da đavo mnogo vara ljude na ovom području i trebamo da pričamo i ovakvim stvarima. Šta se desilo? Jedan vojnik iz Amerike je otišao za vreme Vijetnamskog rata u Vijetnam. I redovno je svojoj majci pisao pisma, majka je bila srećna što joj sin piše, znači dobro je, živ je, sve je u redu. A onda se desilo jednog dana
da je ona primetila da već duže vreme nije dobila pismo. I zabrinula se. I prolazili su sedmice, pa je prošlo i par meseci, pisma nije bilo, dok jednog dana vojna kola se nisu zaustavila pred kućom te majke. Izašao je jedan oficir i rekao joj: gospođo, mi imamo žalosno vest da vam saopštimo. Vaš sin je bio u jednoj akciji u kojoj niko nije preživeo. Nismo našli njegovo telo, ali skoro sigurno je i on poginuo u toj akciji, tako da jako nam je žao. Mi ćemo obaviti svečanu vojnu sahranu uskoro za vašeg sina. Sahrana se održala sa vojnim počastima, obeležila se, znači, smrt njenog sina i majka je postala jako tužna i depresivna. Do tada je sve lepo održavala, ali tad je zapustila kuću, travnjak više nije kosila, kuća je izgledala vrlo onako neuredno, ona je pala u duboku depresiju. A onda, posle nekoliko sedmica, desilo se da je jedan komšija došao i rekao: gospođo, ja sam na posebnim seansama i na tim seansama se vaš sin pojavio i poručio da bi voleo da vi dođete tamo da se malo vidite i da porazgovarate. Ona je bila hrišćanka i znala je da Bog ne dopušta takve stvari, ali odlučila je da i zato odlučila da ga odbije. Rekla: ne, hvala, ja ne mogu tamo vidjeti. To se desilo jedan put. Drugi put on je pozvao, ona je ponovo jednako odgovorila. Rekla je: ne, ja ne idem na takve seanse. Treći puta došao je taj čovjek i rekao: gospođo, vaš sin vam je poručio to i to. To su bili takvi detalji koji su znali samo onaj sin. Znala je ona da taj čovjek ne može te informacije da ima. I onda je ona shvatila da je to nešto čudno. I iako je razumom znala da Bog to zabranjuje, usput rečeno, većina hrišćana zna da Bog zabranjuje da se ide kod gatara, vračara i svih ti koji se bave magijom, hodža i svih takvih. I opet, kad upadnu u probleme, ne traže Boga da ih On oslobodi bilo kakvih zlih stvari, nego idu upravo na takva mjesta, kod gatara, vračara, da ih oni kao oslobode zlih sila. Oni vas ne mogu osloboditi, možete imati samo veće probleme. Uglavnom, Bog je jedino rješenje. Uglavnom, ona je otišla. Kad je otišla tamo, vrata su se otvorila, ona ušla u tu prostoriju, njoj u susret je trčao njen sin. Zagrlio je i rekao: mama, pa gde si ti, toliko te čekam da dođeš. Konačno si došla. Baš se radujem što si ovdje. Ona je bila zbunjena i počela je s njim da razgovara. Izgled njenog sina, oči njenog sina, boja glasa njenog sina. Šta je sad to? O čemu se radi? Razgovarali su, sin je znao događaje iz njihovog života, očigledno, znači, kako se sine, kako, pa dobro je, mama, ja sam sad na drugom svijetu, sve je u redu, ali mene gleda kako se sad ti, kako se osjećaš. I žena srećna ispričala se sa sinom, odšla kući i popravilo je se raspoloženje. Počela je da kosi travu, počela je da usisava kuću i svake sedmice ona je išla da se vidi sa svojim sinom. Šta se onda desilo? Tako, prošlo je par mjeseci, ona se redovno viđala sa sinom i rekla je: dobro, ajde ipak, na neki način smo u kontaktu. On je umro, ali živi tamo u nekom drugom obliku. Jednog dana neko zvoni na vrata. Ona otvori, ono sin. Kaže ona: pa sine, nismo se dogovorili da ćemo se danas vidjeti, kako ti sada ovdje? Kaže: majko, ja ne znam o čemu ti pričaš. Pa kaže: prošli put kad smo se na seansi vidjeli, nisi rekao da ćeš da me postojiš kod kuće ovdje. Šta je sad to? Kaže ova žena, kaže sin: majko, ja pojma nemam o čemu ti pričaš. Ja sam se upravo vratio iz Vijetnama i došao sam kući. Kakve seanse, kakvi bakrači. Kada je žena to shvatila, bila je šokirana.
I onda je tek u potpunosti shvatila da je ono bila velika prevara što se dešavalo na seansama. Nije se njoj javljao njen sin, koji je bio živ, njoj se javljao demon koji je savršeno imitirao njenog sina. Ali milioni su prevareni sa takvim đavolskim zamkama u koje upadaju. I onda, kako mi znamo za ovaj slučaj, ova žena je sudski tužila tu grupu ljudi koji su je očigledno obmanuli, prevarili, i mi sad to imamo zapisano u sudskim analima i zato znamo za ovaj slučaj. Đavo vara ljude da bi ih spojio sa sobom. Također čuli ste možda za one knjige o putovanjima na drugi svet, ili kao čovjek umre pa onda ode pa nešto vidi pa se vrati u telo i tako dalje. Neke od tih stvari su se dešavale, ali da vam kažem, to su halucinacije koje Sotona daje ljudima. Mnogi od tih sadržaja koji se tu vide su direktno suprotni u odnosu na Sveto pismo. Ljudi ne poznaju Sveto pismo i zato svoje iskustvo stavljaju ispred Sveto pismo. Ne smemo verovati takvim zabludama. Dakle, Biblija kaže da mrtvi nemaju udela u ničemu što biva pod suncem. Oni ne mogu sa vama da komuniciraju, oni ne mogu da vam se javljaju, oni ne mogu da vam daju uputstva, oni ne mogu da se mole Bogu za vas, ne mogu ništa, mrtvi su mrtvi. To je ono što Biblija uči. I zbog toga što ljudi to ne prihvataju, mnogi su otišli u vode spiritizma i u kontakt sa demonima. Uglavnom, mi vidimo da je Sotona izrekao prvu laž koju čovečanstvo do dan danas veruje. Nećete vi umreti, vi ćete dalje da živite u nekom drugom obliku, vaša duša će da živi i ljudi su jako prevareni. Uglavnom, šta se dešava? Žena videći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja. Sada postavlja se pitanje. Naravno, kako se može vidjeti znanje? Kako je žena videla na tom drvetu da će to drvo dati znanje? Drugo pitanje je kako to možete pojesti plod i jedanput imati neko nadprirodno znanje? Kada počnemo da se upuštamo u sotonske laži, mi verujemo gluposti. Razumete? Kako znanje ćemo mi steći jedući neki plod? Nikako. Ali, očigledno, Eva je bila obmanuta, posumnjala je da je Bog njen dobročinitelj, da joj Bog želi dobro i zbog toga, kad je posumnjala u Boga, lak plen je postala. Ona je počela da veruje, znači, u laži i zato je ona videla ono što je htjela da vidi. I mi danas često tako postupimo. Mi vidimo u grehu ono što želimo da verujemo da će nam taj greh dati, a u stvari greh se uvek vrati i bude jako gorak na kraju. Složila se sa zmijom, znači kada je videla istinu u laži Sotoninoj, uzabrala je roda sa onog drveta, pa dade mužu svojemu, te i on okusi. Sad ona uzima taj plod i jede ga. Dakle, osnovni princip koji ovdje vidimo, u odnosu na jučerašnjih 4 sa 5, vidljiva dela su samo posljedica unutrašnjeg odnosa koji mi imamo ili koji gajimo. Dakle, nepoverenje ruši ili remeti odnose koje mi imamo jedni sa drugima i sa Bogom. Rezultat, kada su sagrešili, tada im se otvoriše oči i videše da su goli, pa spletoše lišća smokovog i načiniše sebi pregače. Dakle, nešto se radikalno promenilo. Pogrešno razmišljanje ima pogrešne posljedice. I ne postoji neko naše mišljenje koje nema nikakve posljedice. Uglavnom, sljedeći korak što se dešava, začuše glas Gospoda Boga koji iđeše po vrtu ka zahladi i sakri se Adam i žena mu ispred Gospoda Boga među drveta u vrtu. Dakle, ono što je ovdje zanimljivo,
posljedice su očigledne, on se sada krije od Boga. Jedna od posljedica koju donosi greh jeste da Bog nama više nije blizak, nije naš prijatelj, nego neko od koga se mi počinjemo kriti. Mi ne želimo susret sa Bogom, ne želimo da doživimo Boga, nego pokušavamo da izbegnemo njegovu blizinu jer se ne osjećamo ugodno. Neki u tom izbjegavanju Boga idu tako daleko da postanu ateisti i kažu Bog i ne postoji. Znate, ne, sunce ne postoji, nigde ne sija, ja ga nisam vidio. Bog se ne može izbeći ignorisati. Oni se sakrivaju od Boga jer veruju ono što im je đavo slagao o Bogu. Podlegli su toj lažnoj propagandi i oni sami se sad će Bog da dođi kao inspektor da kaže gdje je taj plod? Sram vas bilo i oni pokušavaju da izbjegnu susret sa Bogom. Oni se sada boje Boga. Jedna od prvih posljedica greha jeste strah od Boga. Bog je biće koje posjeduje najveću količinu ljubavi u svemiru. Ali mi počinjemo da se bojimo tog Boga jer činimo ono što znamo da nije u redu. Dakle, sa plodom je lako. Nije problem u toj voćki koju su oni pojeli. Bog ima dovoljno voća. On nije bio uvređen što su oni uzeli voćku koja je njemu za bilo šta trebala. Problem je u srušenom poverenju. Vi znate kako je to kada dva prijatelja imaju poverenje jedan od drugoga i onda jedan prijatelj vas jedan puta očigledno slaže ili izda vaše poverenje. Odnosi se kvare. Vi više ne znate da li mu možete verovati ili mu ne možete verovati. Ovdje se radi o poverenju, o odnosu. Ne radi se o voćki. Srušen je taj odnos. Ili vi znate kako je to u braku. Jedan puta kada vas bračni drug prevari, vi posle ne znate da li možete da mu verujete. Zato se brakovi često lome nakon prevare. Tako ovdje desilo se nepoverenje. Adam i Eva su nekome drugome poklonili svoje poverenje, nekog drugog su slušali, a ne Boga, i Bog više ne zna da li može da veruje Adamu i Evi. Jedan puta izraz njihovog lica, koji je do sad bio uvek radostan, srećan, oni nisu ni iskusili ni u jednom trenutku tugu ili bol ili patnju, oni sada osjećaju grižu savesti, osjećaju strah, osjećaju depresiju, osjećaju da se nešto pokidalo u njihovom odnosu sa Bogom. Šta je sljedeća stvar? Bog viknuo Adama i reče mu, gdje si? Ko je koga nakon ovog pokidanog odnosa tražio? Je li Adam tražio Boga ili Bog tražio Adama? Bog je tražio Adama. Zašto? Zato što Bog još uvijek voli Adama. Mi kada pogrešimo, mi kada i napravimo krupne brljotine, Bog još uvijek želi da budemo njegova deca. Božje srce još uvijek šezne za nama. On ne želi da nas izgubi. I on nas traži u tim našim lutanjima po ovom svetu, gdje mi upadamo u mnoge pogrešne stvari u koje ne bismo trebali. Zašto znači Bog traži čovjeka? Da li on želi informaciju? Adame, vidiš, ja sam mislio si za onog tamo grma, a ti si ipak tamo. Zato Bog pitao da mu Adam se javi, pošto nije mogao da ga naći. Bog je znao, naravno, gdje je Adam. Radilo se o komunikaciji. Bog pokušava da opet obnovi taj odnos sa Adamom. On kaže, Adame, šta se desilo? Ja još uvijek te volim kao što sam te volio juče. Ja još uvijek želim da ti budeš moje dete. Šta se to desilo sa našim međusobnim odnosom? Adam reče, čuh glas tvoj u vrtu, pa se poplaših, jer sam gol, te se sakrih. Adam sada osjeća strah od Boga i priznaje da osjeća taj strah. Adam i Eva se po prvi puta ne raduju susretu sa Bogom, nego ga se plaše. Beže od Boga. Kako se taj odnos poremetio?
Šta se promenilo u odnosu između Boga i čovjeka? Bog i dalje ima odnos sa čovjekom, traži odnos sa čovjekom, ali čovjek je prekinuo svoj odnos sa Bogom. Čovjek je bio neveran Bogu u svom odnosu sa njim. Dakle, temelj razumijevanja Biblije i ovih tematika jeste odnos čovjeka prema Bogu se promijenio. Čovjek više nema taj kvalitet odnosa sa Bogom kakav je imao. Oni su sada imali potrebu da odu i da se sakriju negdje u nekom žbunju, da ne bi imali direktan kontakt sa Bogom. Šta je to grešno u grehu? Grešno u grehu jeste to što on čini sa našim srcima. Greh uništava čovjeka. Greh kvari odnose koje mi imamo sa Bogom. I sve u religiji što je pogrešno, to su pogrešni odnosi. Tako da je potrebno obnavljanje našeg odnosa sa Bogom. To nije nešto intelektualno što mi trebamo sada da drugačije radimo ili drugačije shvatimo. Čuo sam za jedan primjer koji mislim da to dobro ilustruje. Naime, šta se desilo? Jedna žena je proučavala Bibliju. I redovno je dolazila na proučavanje Biblije sa jednim sveštenikom i on je objašnjavao korak po korak u Bibliji. I ona je sve shvatila. Shvatila je 10 Božjih zapovesti, shvatila je da će Isus ponovo da dođe, shvatila je istinu o tome da će Bog jednog dana da sudi, shvatila je istinu o 7. danu koji treba svetkovati kao dan od odmora. Sve je bilo jasno. I ona je to intelektualno prihvatila. I došao je trenutak da se ona krsti, da svoje srce preda Bogu u potpunosti. Kao što Isus rekao da treba da se krštavamo. I onda pre nego što se krstila rekla je ja želim da se krstim, hoću, ali pod jednim uslovom. Sveštenik je rekao, recite koji je vaš uslov. Ja sve prihvatam što ste vi meni ispričali, sve je to tako, ja istinu sada sam biblijsku shvatila, ali moj uslov jeste da ja i dalje imam pravo da mrzim svoju svekrvu do kraja života, jer ona je moj život upropastila. Razumete? Znači, ona je shvatila šta Bog uči u Bibliji, shvatila je šta treba, shvatila je da se subota Božji dan od odmora, shvatila je ovo stanje mrtvih u kojem smo mi prišli, sve je to u redu. Ali ona ne želi da popravi svoj odnos. I ona je rekla, ja to... Znači, ona je htjela da ima intelektualnu religiju, a da ne menja ono što je u njenom srcu u odnosima. Znači, šta je u stvari pogrešno sa grehom? To što ruši odnose sa drugim bićima. Znači, ja evo sad da stavim pred vas ovako jedno kratko razmišljanje. Zamislite kada biste samo jednu stvar na ovoj planeti mogli da popravite, šta bi to bilo? Samo jedna stvar. Da od ove zemlje, od pakla, ju pretvorite u neku vrstu raja. Sad kad bi ovdje došao neki političar, on bi rekao socijalne reforme, bolje plate, mi možemo to i znate, on bi vatreni govor održao, mi bismo mu aplaudirali i posle toga, posle izbora, šta bi bilo, sve po starom i tako. Šta je potrebno da ova planeta bude bolja planeta? To su odnosi. Zamislite sada, evo, samo pokušajte, to je teško zamisliti, jer to u stvarnosti baš retko se sreće. Ali zamislite kada bi svako ljudsko biće izabralo da gradi tople, fine, pozitivne odnose. Šta bi bilo s ovom planetom? Bio bi raj. Sve socijalne promjene bi se same po sebi desile. Znači, uzmimo primjer. Ono što su mnogi gladni. Neko je izračunao da kada se sabere sav privredni kapital, znači sva zarada koju svi ljudi na planeti steknu, pa kada bi se to raspodelilo jednako na sve ljude, da bi svako imao mesečno primanje od nekih 20.000 evra. Jer bi bilo dovoljno da niko ne bude gladan? I tekako.
Ali znači neko je tamo pohlepan, neko to koristi za neke loše interese i sada neki nemaju da jedu, umiru od gladi, a drugi imaju, znači, milijarde tamo negde koje onako kupe prašinu. Znači, šta je problem ove planete? Problem su loši odnosi. Kada bismo mi jedni druge iskreno volili, kada bismo se samo volili, ne bi bilo gladi, ne bi bilo depresija, jer depresija nastaje zbog loših međuljudskih odnosa. Ne bi bilo krađe, ne bi bilo laži, ne bi bilo zavisti, ne bi bilo mnogo toga što sada kvari sreću ljudskih bića. Odnosi su to što je pojavilo se prilikom pada u greh i odnosi između nas i Boga pomažu da se poprave odnosi između nas i ljudi. I dok se to ne popravi, ništa neće biti kako treba. I razlog zašto će Bog na nebo primiti samo ljude koji su ispunjeni ljubavlju, jeste zato što kada bi ljudi koji nemaju ljubavi u srcu ušli na nebo, oni bi od neba napravili pakao. Znači, Isus je kao osnovni kriterij po kojem će on ljude puštati na nebo, proglasio ljubav. I apostol Jovan je rekao šokantne reči u svojoj prvoj Jovanovoj poslanici, evo i to da vam pročitam vezano za ljubav. 1. Jovanova 3:14. Mi znamo da pređosmo iz smrti u život. Svako ljudsko biće, dok se ne preda Bogu, je u smrti. Osuđeno na večnu smrt. I sad kaže on, mi znamo da smo prešli iz smrti u život. Kako znamo? Jer ljubimo braću. Ljubimo one u braću, svi smo mi braće i sestre, jer nam je Bog jedan otac, znači mi ljubimo one, volimo ljude oko nas, želimo im dobro. A pazite sad ovo šokantnu izjavu. Jer ko ne ljubi brata, ostaje u smrti. Onaj ko ne voli onog drugoga kojega je Bog stvorio kao i njega, on je na sigurnom putu u večnu smrt. Može da zna sve istine iz Biblije, može da zna Bibliju napamet. Ako ne voli drugo ljudsko biće pored sebe, on ide u večnu smrt. Zato remećenje odnosa ljubavi između Boga i čoveka je prouzrokovalo odvajanje Boga i čoveka. Čim su se odvojili Bog i čovek, odvojili su se i čovek. I nastaje veliki problem. Božji odnos prema nama je još uvijek odnos ljubavi, ali naš odnos prema njemu je problem koji je poremećen. Dakle, Bog ima jednu namjeru odnosu na ljudsko biće, a to je da ga spasi i obnovi taj odnos ljubavi koji će trajati kroz celu večnost. Zato svako ljudsko biće koje ima ljubav u srcu će sigurno doći na nebo. Svako ljudsko biće koje ne znam koliko se moli Bogu, koliko ide u crkvu, koliko obavlja verske ceremonije i rituale, a nema ljubavi, neće doći na nebo. To je biblijska istina. Dakle, posljedice greha su narušeni odnosi. Čovjek indirektno počinje da optužuje Boga. Bog kaže, ko ti je rekao si godan, nisi jeo s onog drveta što sam ti zabranio da ne jedeš s njega. Adam reče, žena koju si udružio sa mnom, ona mi dade s drveta te jede. Bože, ti si meni dao tu ženu kao da bude moj saputnik u životu, a jeste, dobrog si mi saputnika dao, evo sad me uvalio u probleme, ja sad moram da idem u problem, umreću, bolje da mi nisi dao takvu ženu kako si mi dao. On prebacuje Bogu što je dobio ženu. I on kaže, ta žena koju si mi ti dao, ona me navela pa sam jeo. On optužuje Boga što mu je dao ženu, a optužuje također i ženu što ona to uradila. Jedan od osnovnih principa greha jeste da mi ne želimo da priznamo našu krivicu, nego da gledamo zašto onaj drugi više kriv nego što smo mi krivi. Jel' tako? Neko nam kaže, znaš, nisi to trebao tako, a šta ti mi govoriš, pogledaj sebe šta si ti uradio. Jel' tako? I mi nalazimo grešku kod onog drugoga. Kamka, otvori malo prozor, mislim da je onako zagušljivo. Hvala. Dakle, ono što je ovdje bitno, remeti se odnos.
čovek i Bog. Bog počinje da optužuje čoveka, ali ne samo da optužuje čoveka, nego optužuje i druge osobe. Odnosi su poremećeni i to više ne može da bude sreća, tu više nema zadovoljstva, tu više nema radosti. Narušeni odnosi čine da sakrijemo se i bežimo od Boga, jer nam nije prijatno u Božoj prisutnosti. Zajednica ili ti odnosi su narušeni, komunikacija postaje sporedna, a bavimo se informacijama. Bežimo od odgovornosti. Paskal je rekao ovako: pa kakav je to čovek varka, kakav osobenjak, kakvo čudovište, kakva zbrka, kakav predmet protivrečnosti, kakvo čudo. Sudija svih stvari, ubog i crv. Rizničar istine, smetlište neizvesnosti i zablude, dika i odrod pasiona. On kaže, to je biće kontrasta. S jedne strane, veliko Božje stvorenje, s druge strane, ubog i crv. S jedne strane, rizničar istine, zna šta je istina, s druge strane, smetlište neizvesnosti i zablude. Prosto, više se ne zna kako da opišemo čovjeka nakon pada u greh. Šta je dakle glavni problem čovječanstva? To su odnosi. Kada bi odnosi bili sređeni, ova planeta, bez obzira na sve probleme koje ima, bi bila raj na zemlji. Zašto će Bog morati na kraju da uništi jedan deo čovječanstva? Zato što taj deo čovječanstva, kada bi mu oni dao život dalje, bi u tom daljem životu poremetio sreću i mir i harmoniju svih bića u svemiru. Kada bismo mi došli bez ljubavi u prisutnost svetih anđela, mi bismo i njih tamo počeli da dovodimo u loše odnose. Tako da obnovljenje se dešava kroz Isusa Hrista, tako što obnavljamo zajednicu. Znači, kao što je pad u greh značio slomljene odnose sa Bogom i slomljene odnose sa bližnjima, tako spasenje podrazumijeva vraćanje u dobar odnos sa Bogom i u dobar odnos sa drugim ljudima. Dobro, ovo ćemo malo da... Dakle, odnosi su ono što je najdragocenije, ali i najranjivije i najosjetljivije u cijelom svemiru. Mi svi čeznemo za dobrim odnosima sa drugima, ali se bojimo da se otvorimo, da ne budemo ranjivi. Sigmund Freud je rekao, čuvajte se kako se ponašate prema deci. On je rekao i mnoge gluposti, iskreno vam kažem. Ali ovo je rekao pametno. Rekao je, čuvajte se da ne povredite decu i da se prema njima loše ne odnosite. Jer oni će te ožiljke nositi kroz cijeli život. Mnogi od nas ne znamo da pružimo ljubav ili da primimo ljubav. Jer kao deca smo trpeli zlostavljanje i postali smo onako kao ježevi koji bodu na sve strane da bismo se odbranili od drugih ljudi. Mi se bojimo da se otvorimo, mi se bojimo da pokažemo ljubav zato što se bojimo da će neko zloupotrebiti našu ljubav. I bojimo se da damo ljubav zato što ne znamo kako će jedna druga strana da reaguje na to. A i bojimo se i da primimo ljubav, jer mislimo možda taj nešto drugo ima u glavi, jer možda kad smo bili mali, kada smo primali ljubav, posle toga smo primili nešto drugo. Tako da, postoji tako mnogo toga poremećenog u ljudskim odnosima. Mi smo toliko svi zbunjeni više u tim odnosima. Ali da bismo bili zdravih odnosa, potrebno je da ponovo proučavamo Sveto pismo, jer tu je Bog opisao kakve odnose treba da gajimo jedni sa drugim. Vraćanje ka Bogu je u stvari rešenje za odnose sa Bogom i za odnose sa drugim ljudskim bićima. U centru ove glave se nalazi Božje rešenje za greh. Bog je obukao Adama i Evu u haljine od kože. U centru strukture ove glave, lingvističke strukture, mi imamo na početku, to je hijastička struktura, zmija i žena, Bog odsutan, na kraju Bog je sam jedini prisutan i on zabranjuje se jede sa drvetom. U B imamo Adam i Eva, tiče se njihove pogrešne odeće. U B prim, Adam i Eva odeća. C, Bog Adam Eva. C prim, Bog Adam Eva. Uglavnom, ako
ne znate kako funkcioniše lingvistika svemirskih jezika, u centru strukture je uvek najvažnija misao. Ovdje u centru jeste Bog se obraća zmiji, nju osuđuje, a onda govori o njemu koji će stati na glavu. Taj on je Mesija i ovo nazivamo često kao proročanstvo koje se pojavljuje u kontekstu krajnje bespomoćnosti čovečanstva. Bog je mogao u tom trenutku da je hteo da uništi čovečanstvo i bio bi pravedan. Oni su prekršili njegovu zapovest, mogu je da ih uništi, da završi sve. Bog je želio da ih spasi, da im da novu šansu. I ono što je značajno, Bog stavlja neprijateljstvo između žene i između sjemena ženinog i između zmije i semena zmijinog. To zovemo nekada protoevangelijum ili prvo evanđelje, prva dobra vest u Bibliji. Uglavnom, mi sad nemamo vremena da ovo detaljno objasnimo, ali suština je u tome da Bog je najavio da će neko stati na glavu toj zmiji koja je prevela čovečanstvo. Taj neko Isus Hristos, ta koža u kojoj su oni obučeni je koža jednog nevinog jagnjeta koje je bilo u tom Edemskom vrtu. To je bila prva žrtva kroz koju je prikazano da Isus Hristos, nevino jagnje, preuzima grehe celog čovečanstva na sebe. Bog se žrtvuje, uzima kaznu čovečanstva na sebe da bi ljudima oprostio. I na taj način čovjek nije osuđen na smrt. Inače bi čovjek morao da umre. Ali Bog je stavio svoju glavu na panj, kako mi to kažemo. Bog je rekao, ja ću da umrem, da vi ne biste morali umreti. Ta količina ljubavi, taj nepomućeni Božji odnos ljubavi prema čovjeku, kada je naveo da on umre da bismo mi živjeli. Dragi moji, mi nemamo ni jedan razlog da odemo u večnu smrt. Isus Hristos je umro da bismo mi večno živjeli. Da bi odnosi sa Bogom bili dovedeni u dobro stanje, da bi odnosi sa drugim ljudima bili dovedeni u dobro stanje. Ali ono što je potrebno jeste da prihvatimo Božju ljubav koja se pokazala prema svakom ljudskom biću. Prihvatite Isusa Hrista kao svog spasitelja. I još kratko vreme u ovom prolaznom životu ćete osjećati posljedice izbora Adama i Eve, naših praroditelja, pa nekada i naših pogrešnih izbora. Ali ćete prihvatanjem Isusa Hrista obezbediti život večni u carstvu kako je Bog na početku zamislio. U carstvu bez boli, bez patnje, bez smrti, bez mržnje. U carstvu ljubavi, gdje će svako svakoga večno da voli. Ja jedno čekam to Božje carstvo i voleo bih da ovako svi zajedno, kako smo večeras ovdje, da niko ne izostane, nego da svi budemo u tom carstvu. Je li to vaša želja? Nek vas Bog odlosi da stignete tamo. Amin.